Liyabingelelwa balaleli lababukeli ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukuthi sibonge uThixo ithuba lokubana sihlangane esifundweni sethu sakuleli viki. Usifundo ngu6 esikhangela khona esihloko esithi ukuzenza uNkulunkulu, playing God. Okhulumayo ngumfundisi uBruce Hlongwane. Ngizanika leli thuba abafundisi esindawonye esifundweni baziveza. Siyamukelana balaleli babukeli egama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo umfundisi uMila Dube. Ibizo lami nguMishael Ndlovu. Siyalibingelela balaleli, mina igama lami nguGresham Mlilo. Asithokozeni uma singena kulesi sifundo esiletha ithemba kithi sonke. Asephuleni amazongo sibe nomthandazo sikhulekeni sonkeni. Baba wethu othandekayo osezulwini lalapha emhlabeni, siza phambi kobuso bakho Nkosi uma siqala lesi sifundo salamhlanje. Sinxusa njalo ubukhona bakho njengensuku zonke kubana usisize ulethe ukuzwisisa kwalesi sifundo sesifunde namhlanje. Sesizwile bona isihloko sethu ukuzithaya lokuzenza uNkulunkulu, ingozi yokuziphakamisa. Esikuloyisa enkosi wana sibe nobudlelwano obuqinile kunye nawe. Ekuzeni kwakho sonke sibe khona ebukhosini singabasindisiwe egameni lakho siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga sihlobo ezithandekayo. Nxa singena esifundweni sethu asikhangeleni indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda esiyithola ku-Isaiah ngu-25 ivesi ngelika-9. Sicela lisifundele yona mfundisi uMlilo. Khangela lo nguNkulunkulu wethu, besimlindele njalo uzasisindisa. Lo yinkosi yethu, besimlindele sizajabula sithokoze ngosindiso lwakhe. Siyabonga. Ngithe ngikhangela indinyana yokwaziwa ngekhanda leyi bafundisi, ngabona abantu abaphakathi kohlupho, ikakhulu nxa sikhangele uJuda esekuthunjweni kodwa kusiza ithuba lokukhululwa kwakhe. Ngabona ithemba thize elikhona kundinyana yokwaziwa ngekhanda. Ngikwazi ukuthi lina litholeni kundinyana yokwaziwa ngekhanda. Mfundisi uNdlovu, funa ungasithi fahla ngamafitshane okutholileyo kundinyana yokwaziwa ngekhanda. U-Isaiah 25 ivesi ngelika-9 iqalisa ngokuthi khangela, kuza kuthi ke ngalolo suku khangela lo nguNkulunkulu. Ibala leli elithi khangela esikhiweni lisho ukuthi behold, liveza amandla akhona. Ungahamba esiHebherwini uzazwisisa ukuthi ibala leli lithi behold it's a ha, lisitsho ukubona, lisitsho ukubona ngokucacileyo, lisitsho ukunanzelela futhi lokugxila kulokhu umuntu abe kukhangele. Nxa bebhala ababhalayo bathi bona leli bala lisukela esikweni lama-Arabhu. Ama-Arabhu nxa esithi khangela abe ngakhulumi ngelihlo umuntu abona ngalo, abe khuluma ngelihlo laphakathi, ilihlo elibona. Ngijabula abantu besithi amehlo kamoya, ukuthi yolawo mehlo la, not la physical eyes, elizikile. So ivesi le ihliqalise ngokuthi kulokunye ukubona, ihlithi yona kuza kuthi ke ngalolo suku khangela lo uNkulunkulu ebekade simelele. Mfundisi uMlilo, nxa kuthiwa khona lo uNkulunkulu, nxa uthi lo nguNkulunkulu kusifisela kundaba esedlule kuzo. U-Israyeli uhlupho lwakho lukhulu kakhulu ukuthi wayeselandela izithixo zezizwe. Ungani ngumuntu wayengasela focus ngokuthi kanti uNkulunkulu yena onguye ngokwakhe nguphi. So bheka lo uNkulunkulu, focusa kuye onguye umdali wakho. Ngakho kusebantwini abatsha kuma-pathfinder benza ukuthi attention, ake likhangele, ifocus likhangele khona ngathi lo uNkulunkulu ayisosithixo kodwa nguye ozawuthi njani ebesikade simlindele, nguye futhi oza kusisindisa. Livesi kimi
ikhuluma ngezigaba ezimbili. Ixwayisa uIsrayeli, ikhuluma ngoIsrayeli, ikhuthaza ngoIsrayeli ngokusindiswa kwakhe iphuma ebugqilini. At the same time ikhuluma lathi sonke emhlabeni wonke jikelele sesiphuma ebugqilini bomhlaba lo. Nxa uJesu esiza iqhamuka ngamafu, abangcwele bakaNkulunkulu bazakuthi bheka nansi inkosi ebesikade sinjani silindele ezazuza intokozo ngokufika kwayo lenjabulo epheleleyo. Namhlanje ngabo corona lakho konke okukhona akula ntokozo, akula njabulo, ama divorce lakho konke, kodwa nxa eqhamuka ngamafu siza kufumana intokozo lenjabulo epheleleyo. Siyabonga sihlobo esithandekayo. Nxa siqhubeka ngesifundo sethu kule ndaba ungakhangela isihloko bafundisi sithi khona ukuzenza uNkulunkulu. Ngithe ngikhangela isihloko lesi ngabona indaba yokuziphakamisa. Siyavezelwa kuyaxoxa indaba lapha kuthiwa omunye umfundisi wachumayela intshumayelo elamandla ngendaba yokuziphakamisa. Ngemva kwentshumayelo eyethulwa ngumfundisi kwasokusiza omunye umama kumfundisi lapho wathi khona ngilesono engifuna ukusivuma mfundisi. Isono sokuziphakamisa. Nginanzelela ukuthi ngosuku thize ngike ngahlala phambi kwesibuko i-hour lonke ngizibuka nginanzelela ubuhle engiyibo bona. Kodwa ngemva kwale intshumayelo ilethileyo ngicabanga ukuthi kule ngozi yokuthi bengiziphakamise kuzibukeni kwami. Now umfundisi abesesithi khona kuyi hayi leso sono kakusiso sokuziphakamisa, kodwa ngesomcabango kumbe mana sithi ngesokuzibona thize. Ungakakhangela indaba yokuziphakamisa bafundisi isebantwini bonke. Sonke sisengozini yokuziphakamisa, kodwa kulo nguye ongumsunguli walinto. Nxa singena esifundweni sizake sibe lethuba lokuthi sicubungulisise kabanzi ngendaba yokuziphakamisa. Kambe vele ngubani onguye umsunguli walinto yokuziphakamisa, isono sokuziphakamisa? Funa singathi fahla ngamafitshane nxa sikhuluma ngomsunguli wokuziphakamisa. Mfundisi Umlilo, kuyini elingasipha khona la? Sure. Izangena kabanzi le ndaba yomsunguli nxa sesiphakathi kwesifundo. Kodwa ke iBhayibheli kuveza sobala ukuthi umsunguli lomqalisi wokuziphakamisa ngoLucifer, ingilosi enkulu Jehova ayidalile khona le ezulwini. iBhayibheli yasitshela ku Isaiah chapter 14, Ezekiel chapter 28. Yes. Liveza khonokho kanye ukuthi uLucifer lo uthi ngizakufaka sami isihlalo lami ngibe njengophezu konke. Ikwafisa kuba uNkulunkulu. Kuyilokhu lesihloko sethu sanamhlanje sithi ukuzenza uNkulunkulu. And luhlupho loluntu lona lolo ukuzenza uNkulunkulu, ukuziphakamisa. Ukuletha futhi lasengathi nase-Edeni elanda uAdam loEva. Lingadla kwesihlahla lesi lizafana loNkulunkulu njengoNkulunkulu. Ngibona ingani ke nxa sizangena lesi sifundo kuzamele sizwisise ngengozi yokufuna ukulingana loNkulunkulu. Njengomuntu ofuna alingane loyise ngekhaya. Sisasekhona lapho mfundisi ungafunda uIsaiah chapter 13. Kukhulunywa ngokubhujiswa kwezizwe. Now nxa kukhulunywa ngokubhujiswa kumbe ngokujeziswa kwezizwe lezi ezihlamukele uNkulunkulu, sibona zihlamukele uNkulunkulu zahlukuluza abantwana bakaNkulunkulu. Kodwa sibona uIsaiah chapter 13 egxila kakhulu kuBhabhiloni kumbe esungula ngeBhabhiloni. Yes. Kungani iBhabhiloni? Ngizayithatha njalo. Kungani iBhabhiloni? Uzananzela Dube kozifundisa dlula kuzo. Ukuthi
ngesikhathi uYesaya ikakhulu nxa sikhangela vele chapter ivesi yokuqala chapter 13 ichapter 13 iqale isiqinisa ukuthi vele umlobi wale chapter ngoYesaya ngokwakhe Yes, yes. amazwi akhulunywa laphana ayahambelana kuverse 1 chapter 1 verse 1 Yes. now uzananza ukuthi Dube lolondlovu nxa sikhangela lesi sahluko khonapho sifunda ukuthi uAsiriya waba luhlupho ezizweni uchapter 10 uyakhuluma kakhulu ngokujeziswa kwaAsiriya kodwa nxa sokubethwa kakhulu iBhabhiloni isisiba yi-super power yaleso sikhathi iBhabhiloni isisiba yiyo ungayifunda imbali iza kuveza ukuthi iBhabhiloni yayihlezi isongela abantwana bakaNkulunkulu. Yes. Njengoba isongela abantwana bakaNkulunkulu ke iyahlasela ke iqeda ukuhlasela iyathumba uJuda iyamfaka khona enkangala ithi bahlasela laba abanye sizwe abahlasela bayinqoba iJuda kodwa nabo bathatha wabathumba bahlala 70 years eBhabhiloni futhi iBhabhiloni ungayinanzelela lamakhosi ayo ayelokuziphakamisa njengesihloko sethu lokuziphakamisa omangalisayo yibo labana abathi bona nguphi uNkulunkulu ozale uphula esandleni sami esebheje ukuthi abakhothame kusithomba esimisile a challenge uNkulunkulu ngenxa leso sizatho ke isifundo sethu sikhangela laba bantu ababa yi-super power laba bantu ababa yi-threat enkulu laba bantu abesongela abantwana bakaNkulunkulu kuza kuba njalo futhi asekupheleni kwesikhathi nxa ukhangela futhi chapter le I think uDube engatsho something ikakhulu isikhangela ukuthi nxa isibhidlizwa le asoze kuncenga umuntu la bantu abangela amacala abantwana abancane ukuthi abazaphahlazwa yes asike sizwe uDube lapho la uthi ngeke ngezwe ixoxo kunye kwesinye isikhathi Umfundisi uDube. Siyabonga hlobo ethandekayo isihloko sithi inkemenkeme ezizweni kakuhlaliseka emhlabeni bathathu Hayi. umlimi ufuna ukuveza ukuthi amazwe wonke angazabe lamandla kanganani kodwa kulenkemenkeme ngani ngoba ulokuzigqaja ulokuziphakamisa esikhuluma ukuthi uyisona esisungulwa nguLucifer uSathane uNkulunkulu ke ufuna ukusindisa abantu bakhe uJuda izolo kadezi ngabantu bakhe bonke abakholwa kuJesu uyasitshengisa lapho ukuthi iBhabhiloni leyana eyahlukulisa uJuda ngizayibhidliza ngalendlela ngembali sayibala yabhidlizwa sitshengisa ukuthi uNkulunkulu uthi umbuso lo womhlaba lokuzigqaja uthonganyelwa isithe singuSathane uzaphela kithi njengamaKristu sifundane hlobo esithandekayo balaleli sifunda ukuthi kakula mbuso osemhlabeni lamandla lobukhosi obungamelana noNkulunkulu namacebo akhe kasikholeni kuJesu simazi ukuthi ekucineni umhlaba uphelekeza ngaphandle lapha kulo mbuzo othi wona kambe uKristu singamsisana uNkulunkulu abe ngumuntu ololaka ophinda kulala abantu abadala bese ukutshengisa hayi kabulali bantu ubulala isono ngoba lo uNkulunkulu uJesu wehla wawele eBhabhiloni iBhabhiloni lamfaka esiphambanweni kodwa kusindisa umuntu ngokufa kwakhe singahlukuluzeka amaKristu sigule umlimi uzasenyula ngegazi lakhe ngoba uJesu wafa ukusikhuba abantu beBhabhiloni Siyabonga. Ndlovu. Nxa sikhangele indaba leyi omunye angabuza ukuthi phela nxa kubhujiswa izizwe lezi kwesinye isikhathi abantwana bakaNkulunkulu bangani bayagudleka kambe uthando lukaNkulunkulu luvezeka njani emumweni onjalo singaqhubeka sisithi uNkulunkulu unguNkulunkulu olothando yini ngiyakhumbula mfundisi umlilo isifundo seviki eliphelileyo lesikhuluma ngentonga yolaka lukaNkulunkulu sangani umdala vele uyabethwela intonga ejonga ukunemba kakhulu uthando lukaNkulunkulu lungabonakala yini luzwisiseke kubantu abakhe emumweni njengawona lo uNkulunkulu uvezile uthando lwakhe ebantwini bonke emhlabeni ngoba ebenguNkulunkulu wathatha isimo sabantu wazehlisa njengabantu wathwala umthwalo wesono kwaze kwayafika esiphambanweni wafa ukufa kwesoni eveza uthando lwakhe ukuthi izizwe lezizwe zifinyelele kusindisweni so uNkulunkulu ngokwenza lokho uveza uthando lumangalisayo kithi ukuthi lanxa singadlula phakathi kokuhlupheka
lanxa singadlula phakathi kokuthwaliswa nzima kodwa kulethemba ethandweni lika Jesu Kristu. Siyabonga. Yazi ukuthi sikhona lapho sikhuluma ngothando lukaNkulunkulu. Enye into enithathekisayo yikuthi nxa izizwe lezi zibhujiswa ngenxa yokuhlamukela uNkulunkulu, abantwana bakaNkulunkulu bayakhululwa. Yindaba ezinhle zona lezi ukuthi khona phakathi komumo njengawonalo sibe lethemba lokukhululwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Ngike ngahlangana labantu bafundisi, sengike ngiyezwa futhi imfundiso ethi khona uyabona nxa kusize kuhlengweni kwabantwana bakaNkulunkulu abayenze kulequla labantu abaza kuthathwa bayezulwini. Akusibo abantu bonke abayezulwini abalungileyo, akusibo bonke abayezulwini. Kulequla eliza kuthathwa linjani? Liyezulwini. Bese kusiba lelinye iqula labalungileyo eliza kudla ilifa lomhlaba. Bese kusithi laba abayenze okubi baza kuthatha baphoselwe echibini lani lomlilo, kungathi lidamu santu ungathatha izibi ezifake egodini laphana ubusunjani suchisa. So isifundo salamuhla siveza ukuthi khona iBhabhiloni yafika esigabeni lapho echabalaliswa khona yabhujiswa yangasabi khona. Kambe kungaba lesifundo thize yini esisitholayo esingasincedisa ukuzwisisa ngokwahlulela lokhu lokuphela kwesikhathi emcabangweni wokuthi khona kulabanye abaza kuthatha izindlu ezinhle lezi bahlale kizo? Mfundisi uDube, uyizwisisa njani indaba leyi? Icaca khona phana kuYesaya 13 masuka kuvesi ngo-2 siya ku-22 lapho uNkulunkulu ekhuluma ngokuthi iBhabhiloni yayizolo ekade inkulu iyabhidliswa. uYesaya ubhala lapha iBhabhiloni ayikabusi sisele Asiriya, kodwa uprofita ukuthi uNkulunkulu uthena amandla azagcina sebusa umhlaba iBhabhiloni. Sikuthintile ukuthi iBhabhiloni ingumbuso lokuphikisa intando kaNkulunkulu. So Yesaya nxa ebhala lapha uyaveza ukuthi lo mbuso lo yebo uzaba umuso omkhulu, kuzakhiwa izitezi ezimangalisayo, kube ngamazwe namadolobha lamandla, kodwa umlimi uthi ngizabhedliza, ngizaqeda. Sikhuluma kanje kuyacaca ukuthi iBhabhiloni le yabhidlika. Ungaya eIraq bayakutshengisa ukuthi iIraq iyakhiwe eceleni ngani kwendawo yeBhabhiloni yona iseceleni, akuzaphinde kwakhiwe ngoba uNkulunkulu wathi ngizadiliza kungakhiwe. Lo mhlaba esikuwodlobo zamenzeni ngabalaleli lathi esilapha. uJesu angathi yena uyeza uzabhidliza ngoba sesiphila kuBhabhiloni isystem engathi mina ingqubo esisiphila kuyo lenkolo lamandla omhlaba. So iBhabhiloni ukusanganiseka ukubaleka kuNkulunkulu siphila into engayisiyo. Kasikukholwa ukuthi uJesu akhuluma kuzaxwayisa ukuthi iBhabhiloni izabhidlika. Eyayizolo nxa yabhidlika lali izabhidlika. Nxa bekhuluma abantu bathi kulesikepe esilodumo esimangalisayo esakhwa ngabantu kuthiwa nguTitanic. Lesi sikepe bathi beqeda ukusakha basebesenza ishow ukuthi abantu bababazi ubukhulu baso, babhadalisa abantu intengo ukugada lesi sikepe. Baze babhala abanye besithi bathi hayi lesi sikepe uNkulunkulu ngeke asibhidlize. Kodwa lesi sikepe asihlalanga amaviki amaningi, sachabalala saphela. Kukho konke okungenziwa ngabantu emhlabeni, abantu bezigqaje ngakho. Phela abantu emhlabeni bayazakhela izikepe, thola umuntu useyakha isikepe esiyinotho yakhe kwaba ngumbuso wakhe. Thola umuntu useyakhe isikepe saba yimfundo yakhe kwaba ngumbuso wakhe. Kukho konke okwenziwa ngabantu kakulast forever, kuyachabalala kupheli. Umbuso waseBhabhiloni ke nginanzelela ukuthi even lapha emhlabeni kulabantu sebefaka amatenda abo bakhempe kule imbuso echabalalayo. Instead ukuthi senze lokho okukaPetro. uPetro nxa ekhuluma entabeni yenkazimulo uthi hayi since kulo Elijah lapha ungaba njani ukuthi sihle siyakha amadumba lapha sibe lo Messiah. Kuyingozi ukuthi sigxile ezintweni zomhlaba ezichabalalayo. Sengathi singafaka ithemba lethu kuNkulunkulu omikunaphakade. Amen. Nxa ekhuluma uNdlovu
ngabantu abaziphakamisayo umfundisi umlilo. Yes. Ngikhunjuzwa ngoBelishaza kuDaniel chapter 5. Lingasithi fahla khona. Yes, ngeke ngakutsho nje lapha. Ukubhidlika kweBhabhiloni kubangwa futhi la ngokuziphakamisa kwabo. Yes. Futhi iBhabhiloni yayimelana labantu bakaNkulunkulu. iBhabhiloni yayimelana noNkulunkulu ngokwakhe. Ngoba umthungameli omkhulu kungubani? KunguSathane. Yes. Now nxa yayimelana labantu bakaNkulunkulu ke ivele yayigwetshele ukuthi iza kubhidlika. UIsaya njalo uDube seke watsho lapha ukuthi wakhuluma lezi zinto zingakenzakala. Ngesikhathi khuluma lezi zinto ke abantu abengani balamandla kakhulu ngama-Assyrians. Okuveza ukuthi lo muntu wayengafunda incwadi kaIsaya engaseBhabhiloni wayengaba umuntu ohlakaniphile ukuthi aqaphele ukuthi leli lizwi leli engani ilizwi elilimukisa abantu angabe isiwula ayiwela phakathi kwenkodi efana nayo. Nxa usukhangela ke lapha ke uNkulunkulu ke abantu abaziphakamisa kanjani yes njalo kusafunda ngayo uLucifer. uLucifer wathi zafaka isamihlalo phezulu kwesihlalo sikaNkulunkulu. Kodwa ke umuntu ozehlisayo uNkulunkulu kanjani uyamphakamisa njengoKristu ngokwakhe. Lucifer futhi uphakama phezulu uKristu uthi mina ngiyehla ngithathe isimo sanjani senxebo yomuntu. Okunye nguthathekiswa lapha ke kulesi sihloko yokuthi nxa iBhabhiloni ichithwa nya yona leyi iyayimelana noNkulunkulu, yona leyi yayiziphakamisa phezulu kwamandla kaNkulunkulu. Abantwana bakaIsrayeli abakaJakobe bayasinda. Yes. Futhi kuyimbaxambili. Kukhuma ngeBhabhiloni lona la izolo kuphinde kusibisela iBhabhiloni lakathesi. Ukuthi mhlazana uJesu eqhamuka ngamafu esikhula kuBhabhiloni lapha emhlabeni. uMaduku omele uSathane njengoba uSalas wangena wahlomchithanya la uMaduku omele uSathane uNkulunkulu uzanjani uzamchitha njengalokho Malaki esithi uzachitha ngisho lempande uzamchitha amdilize nya engabi khona futhi. Kodwa abantwana bakaNkulunkulu baza kuthokoza ngosindiso laNkulunkulu. Nansi indaba enhle kasihluphekele kodwa bakaNkulunkulu kodwa kulosindiso ekugcineni kasibambeleleni kokuqotho kulosindiso ekuzeni kwenkosi. Esifundweni mfokandlovu sikhuluma ngentaba ezakuwa inkosi. Ungafunda uIsaiah chapter 14 ivesi ngelika 4 liyakhuluma ngenkosi yaseBhabhiloni. Umfundisi umlilo uzasifundela uIsaiah chapter 14 ivesi ngelika 12 siya ku14. Usithi fahla ngokuthi kanti vele yiphi yona lenkosi esikhuluma ngayo nxa sikhuluma ngokuthi intaba izakuwa inkosi. Mfundisi ngifunda uIsaya 14 verse ka12 siya ku14. iBhayibheli lithi lona yeka ukuwa kwakho ezulwini khwezi elikhanyayo ndodana yokusa nokunqunyelwe kwakho phansi wena owathobisa izizwe wena wathi enhlizweni yakho ngiyakukhuphukela ezulwini ngiphakamise isihlalo sami sobukhosi phezulu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu ngihlale entabeni yomhlangano ngasekugcineni kwasenyakatho. 14 ngiyakukhuphuka phezulu kwezindawo eziphakemeyo zamafu ngizenze ngibe ngophezulu konke. Mfokandlovu uverse 12 uyasichasisela lesahluko esesibalwe ngumfundisi umlilo ukuthi le nkosi inkosi eziphakamisayo. Sile record ke lobufakazi obugcweleyo ngamakhosi eBhabhiloni ukuthi ngamakhosi azikhukhumezayo, ngamakhosi aziphakamisayo. Uthi ngizakwenza isihlalo sami sibe phezulu konke. Ungahamba kuSambulo ngo12 ivesi ngelika 9 iyasichasisela ukuthi le yinyoka endala uLucifer uSathane. Kuthi ukuthi yiyo inkosi le eyaseBhabhiloni. Isifundo esisitholayo lapha ukuthi
kule ngozi yokufuna ukudlulisa imigomo kumbe ngesikhiwo engakubeka ngithi ukubreak record Alright. into engajayelanga kwenzakala zonke izinto eziyi-latest kumele zibuye ngawo and nxa ukwenza wena ukwenza ngesilinganiso esiphezulu ukwenzela ukuthi udumo lonke lubuye kuwe. Ngiyathanda umfundisi uMazibisa wayesifundisa sithi bafundisi bami make sure you stay in the middle. Wenza intweni zonke kungaziwa ngawo njalo ungabi semsileni ungabi ku forefront. Nxa ufuna ukuba right empilweni oba phakathi la phakathi kuthi ukuthi ke kulokuziphakamisa ekufuneni uku-inventa kumbe kubuyeni lezinto ezintsha. Kuqakathekile-ke ukuthi silandele izimiso lemigomo ekhona sizehlise njengoba uNkulunkulu ezehlisile njalo enguNkulunkulu olothando kithi. Ungakhangela uvesi ngu-12 futhi khompana mfundisi umlilo. Uhle waveza ukuthi inkanyezi yokusa okuchiwo ngumfundisi uNdlovu ukuthi khona lo esikhuluma ngaye lo ngulusive owaziphakamisayo khona le ezulwini. Yazi ukuthi okunye esingakunanzelela thina sithe sikhula mfundisi uDube bekuthiwa khona nxa ukhulunywa ngoSathane kuthiwe khona ulempondo into ezinjalo ngani yinto embi sibili lokuthi lapha zakhona uyambona ukuthi lo nguSathane uyeza lo. Kodwa nxa ungakhangela esifundweni sizananzelela ukuthi khona uSathane usebenza ngendlela ecatshileyo futhi uyasebenzisa abantu. Simbone sebenzisa amakhosi indlela kade eziphakamisa ngawo isigaba kade bezibeka kiso bebeveza ukuthi bona bayaphika ukuthi kuloNkulunkulu bazenze uNkulunkulu ngokwabo. So kufithizelwe ke ukuthi le inkosi esikhuluma ngokuthi izakuwa le ngulusifa ngokwakhe. Nxa sikhuluma ngeBhabhiloni umfundisi uDube abeBhabhiloni khonale bebekhangela iBhabhiloni njengesango laboNkulunkulu babo. Kanti ungabuya ngapha kuGenesis chapter 28 uJakobe uphupha ilele leliyana ingilosi zisehla zinjani zisenyuka eBethel laphana. Abe sesithi nxa ephaphama uJakobe athi khona leli lisango lezulu. So sibona ngale bethi kulesango laboNkulunkulu ngapha kulesango lani lezulu. Esifundweni sikhuluma ngesango lezulu. Sifundo bani ositholileyo mfundisi nxa sikhuluma ngesango lezulu? Siyabonga mfundisi labafundisi labalaleli. Lapha kuveza impikisano enkulu. Amasango semabili la. Ngoba iBhabhiloni ngokubhala kwalo lapha lithi ukuthi lisango lezulu igede lezulu. Lo libala likhuluma ukuthi bona ngoba besithi igede lezulu ngani ngoba uBhab uthi ukuthi the gate of gods igede laboNkulunkulu. So bona balaboNkulunkulu abakhonza eBhabhiloni. So bathi ukuthi indawo yabo ligede. uNkulunkulu abesesithi wothi ngiveza igede ngokutshengisa ilele ngombono kubani kuJakobe. Abesithi indawo le iBhetheli uthi ukuthi indlu kaNkulunkulu isango likaMlimi lapho umuntu emahlala bana abantu. Sifunda ukuthi uSathane uyafaka okunjenge kungayisikho abathi ngesilungu icounterfeit. Kulokubi kulokuhle. Naku uJesu sevule isango lezulu wakhuluma loJakobe. Labo uSathane babazela isango lawo. Ngenye indlela baphuphilele uJakobe uphilele elengilosi ehlayo siqansi. Kodwa ungaya kuGenesis 11 bazakhela umphotshongo ukufuna ukubhoboza izulu bafuna isango lawo. So uSathane uthi thina sifuna ukusifinyelela lapho uNkulunkulu khona siyebusa. Wayelo uJesu ngiyehla ukuthatha abantu bami ngegazi lami. Ngenye indlela ukuzibazela usindiso ndisango lapha. Ilele elikaJakobe limele uJesu oyehlayo uzothatha abayizinto kaNkulunkulu. eBhabhiloni abazakhela umphotshongo imisebenzi yokuzincedisa ukuthi umuntu asindiseke. Ukuthi usindiswa ngokuthi unikele echechi kakhulu indaba yeBhabheli. Ukuthi
ungathenga isitina uyavuka usunothile indaba yeBhabheli asifundeni ukuthemba inkosi isango lezulu yichurch kaMlimbo the house of God singangena kuyo izulu liyavuleka uMlimbo bese khuluma la silungisisa ukuthi siye ekhaya ezulwini Siyabonga. Mfundisi Uyangithathekisa lapho mdala. Yes. Kimi senhle ngafunda kakhulu ukuthi indaba le sifumana ilele limele usindiso isalvation oluza ngokukholwa kuJesu Kristu. Then laba abakha elabo umphotshongo yaphezulu udume sehlwa kwenza kwacaca ukuthi lusindiso ngemisebenzi ngemisebenzi kaka sisindiswa ngemisebenzi uEphesians 2 verse ka8 ka9 uthi lisindisiwe ngomusa kaJehova not by works funa ngiqasha ukuboosta ukuthi hayi mina ngisebenzele lokho usindiso luza mahara ya ungakhangela vele laba basuka phansi bese ngaphi phezulu kodwa usindiso qho luza luvela phezulu lusize ebantwini amen siyabonga i-theology of the gate ithi yona lapho kungela lutho khona funa ngilethe umzekeliso ukuthi phakathi kwamfundisa umlilo lohlongwane la ngelihlo lenhliziyo kule sango elingabonakaliyo la isango leli indawo yokungena ngesikhiwa kuthiwa yi-entrance so nxa kuqhutshekwa ukuchasiswa lokhu kufananiswa lombhabhathizo nxa sibhabhathiza abantu babezalwa kakutsha njalo kuyindlela yokungena ebandleni bangena ngesango sibamukela ngaphi ebandleni kutsho ukuthi ke kulesango lezulu njalo kube lesango leBhabhiloni iBhabhiloni ke lapha ngingayifananisa le-tools box yesitha sikaSathane esingenisa khona imfundiso ephikisana lentando kaNkulunkulu nxa esefuna ukutshuna okunye okulahlekayo uyadobha isipanela nxa kubuya akuphomba ukuthutsha kuvela anyway kubuya ngesango laboNkulunkulu leli isango laseBhabheli njalo nxa uqhubeka enye indoda nxa ibhala ithi yona ibandla seliyindawo yokuzithokozisa kumbe ihotela kulabo abangcwele ikanti ibandla kumele libe isibhedlela sezolo kumele libe lapha abantu abakhatheleyo abahluphekayo abasemanyaleni lasesonweni bebuye ebandleni bezothola induduzo ngize ngikhumbule lapha uzaqhubeka umfundisi umlilo indaba yomfarisi lomthelisi bangena elokhozeni bangena umfarisi lomthelisi bangena ethempelini njengoba uNdlovu esethilo omunye ungena ethempelini esiye hoteleni omunye ungena ethempelini esiya ngaphi esibhedlela umfarisi ufika lapha ashaya isifuba sakhe mina nginje yes ngokuziphakamisa kodwa lo ungena ezehlisile wasuka elaphekile wangena njani ezehlisile so injalo indaba kaNkulunkulu kasisindiswa ngemisebenzi yethu sisindiswa ngomusa kaNkulunkulu ngokuzehlisa ngaphansi kwesiphambano sikaJesu Kristu full stop ngeqiniso ukuthi labalaleli indaba le ngabaphathisa kakhulu kunye lathi esilapha ubana sigagadlele njalo kudubeke watsho la sigagadlele kuyo Jesu Kristu onguye olusindiso lwethu onguye kuCyrus wethu othi evela abantwana bakaNkulunkulu basindiswe njalo kwavela uCyrus uJuda wasindiswa yazi ukuthi nxa sikhuluma ngomfarisi bafundisi kungenzeka yini ukuthi abantwana bakaThixo labo baziphakamisa okwesibili kungenzeka yini ukuthi umuntu aziphakamise kodwa angaboni ukuthi uyaziphakamisa funa abalaleli basale besithi abafundisi bakhulume ngendaba yokuziphakamisa pho kangiziphakamisi yini kungenzeka ukuthi umuntu aziphakamise angakunanzelela ukuthi uyaziphakamisa yini kumbe bonke abaziphakamisayo kusobala vele kibe ukuthi baziphakamisa
Isizathu bafundisi labalele kwenza sifunde kanje. Yikuxwayisa ukuthi nxa singabantu abakholwayo asivumele uJesu abe nguyothungamelayo. Kuyenzeka ukuthi uziphakamise. Ngoba sisemhlabeni oyiBhabhiloni othonjelwa ngumuntu okuziphakamisa Sathane. Kuphakathi kweviki engixoxe khona nomunye owegwero. Uthi uyazi uTshetshe domunye usukumethi thina saphaphaniswa kudala libo silalela ngoba yithi silenkambe ekudluleyeni. Yes. Uthi ngayamkhuza ukuthi hayi lo bhabhathiswa izolo umlimi uyamsebenzisa ngoba indaba ikukholwa kuJesu. So balaleli lathi esilapha kuyenzakala ukuthi umuntu aziphakamise ngenxa yokuthi uyabe usuphume endleleni kaNkulunkulu. Asifundeni ukukhulekela umoya ukuzehlisa. Ungazuyenzeni ungadingi ukuthi ubukwe, yenzela uNkulunkulu. Lanxa unikela nikelela uNkulunkulu. Lanxa uchumayela uduma luye enkosini kungabi ngiyimi emphumayo lobubani kodwa kube inkosi umnikazi wokukholo. Nxa sikhangele lapho kuliwa khona okuhlangene khona inkunzi ezimbili. Sikhangelele ekucineni kwakho konke ukuthi sibone ukuthi ngubani ozakunqoba. Siphakathi kwempikiswano emangalisayo nxa sikhangele isifundo lesibafundisi. Kulohlangothi mana ngitho lwaseBhabhiloni ube lohlangothi lwaseZiyoni. Kambe ekucineni kwakho konke ngubani ozakunqoba kulesi sigaba? Fundisa umlilo uyizwa njani indaba le? Yeah. Umpendulo ukuthi ngubani ozakunqoba kulesi sigaba. Bathandekayo ngibona kuyindaba eqhakathekile wona sizwise kakhulu. Ngoba inthatha mina ingiqale ngingakangeni lesi sifundo kakhulu ingise kuSamuel chapter 6. kuSamuel chapter 6 uyabeka actually nxa sesingena kusifundo sangeThursday uma ngaphambanisi. EsangeThursday siyasibekela ukuthi ifirst part kaIsaya ikhuluma ngezizwe lezi. Nxa sesiyaqina kuchapter 24 sisiyaphambili siya ku27 isikhuluma ukuthi singumhlaba wonke njani jikelele. Bese ngibuyela ke kuSamuel chapter 6. Nxa ngikhuluma ngoSamuel chapter 6 esimfunda lapha eBhayibhelini lethu uzathola ukuthi nxa sokuhlasela izizwe zonke kuthiwa izikhulu zizakubaleka, amakhosi omhlaba azakubaleka, abanothile abangabayanga labanjani bonke bazakubaleka ezintabeni wendaba wela njani phezu kwethu. Then uchapter 6 ucina ngombuzo. Umbuzo oqhakathekileyo othi wona pho nxa sekunje ngosulolaka lwenkosi ngubani ozakuba namandla okuma ngosuku lolaka lwenkosi yakhe? Kulapho kungena khona uchapter 7 okaSambulo ophendula this one question ukuthi ngubani. Impendulo isitana yilabo hlongwana yilabo ndlovu abageze ingubo zabo egazini njani lewundlu, yilabo dube abalophawu lukaJehova. Yibona labaza njani abaza phakathi kwalokho ukulokhuluma ngakho mfundisi. Abaza kunqoba ngabantwana bakaNkulunkulu. Yibo kuphela bazakhululwa esandleni somubi. Yibo kuphela baza kungena eSiyoni. iBhayibheli siveza khonokho. Abaye bengaqedisa omunye wangikhona. uDaniel chapter 2 ivesi ngelika 44 ngizayibala lapha. Ithi ngalezo nsuku zalawo makhosi uNkulunkulu wamazulu uza kumisa umbuso ongayi kuchithwa kuze kube phakade. Kuthi ukuthi imbuso yokuziphakamisa iza kuchithwa, imbuso yembonani iza kuchithwa, izigodlo zonke ezikhona emhlabeni ziza kuchabalala. Osokufithizela ke kugcwaliseke indinyana yokwaziwa ngekhanda ethi bheka nansi inkosi akade simele. Sengathi uNkulunkulu angasisiza ngazo zonke isikhathi sifunde ukuhamba emanyathelweni akhe, singadlali ngokukholwa, singadlali ngosindiso. uNkulunkulu yena ngamandla ethu njalo eluthando. Sure.
Nxa sifika emaphethelweni esifundo sethu bafundisi, sinanzelele ukubana isifundo sikhuluma sixwayisa kakhulu ngendaba yokuziphakamisa. Lokuthi kulengozi nxa singaqaphelanga ukuthi sizenze uNkulunkulu ngokuziphakamisa kwethu. uNkulunkulu asuswe endaweni yakhe ezimpilweni zethu. Nxa belingaphiwa umzuzu owodwa munye ngamunye ngamafitshane ukuthi kube lomuca esiwufithizela kubalaleli lakithi, kambe kuyini mfundisi uDube obungakutsho kubalaleli sikhangele isifundo sethu salamuhla? Suka kumfundisi uDube nzakuya kumfundisi uMlilo, umfundisi uNdlovu, asithi fahla fahla bese sikhulekela. Balaleli siyabonga ukuba ndawonye kulesi sifundo. UYesaya ngo-24 khona phana esikhulume ngaye ekugcineni ukuthi umbuso omhlaba lo uzadlula. Verse ngo-4-5 uthi umhlaba uyadiyazela njengesidakwa. Isizathu kuyini ku-verse 5-6? Ngenxa yokweqa umthetho kaNkulunkulu. Ukuzigqaja kuvela kusitha uSathane. Yikho kuzala ukuthi seqa umthetho kaMlimi. Ngicela sifunde ukuthi ngaze sihlupheke kulo mhlaba, sidwebe kanganani, sidangale, sigule, sifele, kube lemikhuhlane, ekugcineni sinqoba ngoJesu. Asikholweni, sikholwe uJesu walandayo wasifela, singuJuda wanamhlanje wakomoya, siza kufika ekhaya kwelinye. Siyabonga. Ngizathi ngibale futhi verse ethu efundwa ngekhanda. UYesaya 25 verse ka9. Uthi khangela lo uNkulunkulu wethu. Besinjani besimlindele. Njalo uzasisindisa. Lo yinkosi yethu. Besimlindele. Uyaphinda njalo. Sisajabula, sithokoze ngosindiso lwakhe. Asikhaleni sibekaneni namhlanje ngomkhuhlane wecorona lakho konke okusikhathazayo. Ama-BP lama-stress wonke kuyasihlukuluza, kodwa nanti ithemba bathandekayo elingenza lami ngismayile phakathi kobunzima ubana uNkulunkulu lo ayikhona uNkulunkulu laba uyeza masinyane uzasindisa. Asibambeleleni kuye, kasixwayeni amandla esitha afuna sihlale sesikhukhumeza sonke isikhathi. Inkosi yethu yeza masinyane bathandekayo, bambelani kukhona lokho kuphela. Amen. Nxa sibuthakathaka silamandla. Nxa sibuthakathaka silamandla. Kulamandla ebuthakathakeni. Asizehliseni njengoJesu wazehlisa. Amen. Asikhothamisen amakhanda sikhulekenini. Baba wethu osezulwini siyabonga ngothando langomsa wakho, sibonga izwi lakho, sibonga isifundo esisixwayisayo, esisifundisayo, njalo esisidonsela ngakuwe. Esikucelayo ukuphila ngokwecebo lezulu, ukuphila ngentando yakho, ukuze sibe ngabantu abathobekileyo, abazehlisileyo, ukuze njalo sifinyelele embusweni wakho zawo masinyane. Ensweleni esilazo, enhluphweni esidlula phakathi kwazo, sinike ukuzehlisa. Enzuzweni osibusisa ngayo imihla yamalanga, sinike ukuzehlisa. Oba lathi ngikhulekela abagulayo, ngikhulekela aphakathi kwesikhathi esinzima esosizi, sengathi ungaba ngumduduzi omkhulu, usichaphise kukho konke lokho, ukuze ngosuku olungasekho khatshana sonke sithi bheka nansi inkosi akade siyimelele. Lo ngumthandazo wethu ukukholwa egameni likaJesu Kristu siyakhuleka. Amen. Siyabonga abathandekayo, Thixo lomusa asibusisa senzele kuhle ngasihlanganeni kusifundo sethu seviki elizayo.